2018 28 আগস্ট 2018 बनी परे जों सीए नि केस खलाइका बनी परे पीए नि केस खलाइका पासपोर्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट आ तीनटा केस न जों सुप्रीम कोर्ट लड़ाइखाइ दङ बनी लगे लगेनो जों स्टेट जत मुइतु तंना हाइनो हाइ मासावो एडिसि इलेक्शन उंगिया पेन्डामिक नि बागै बन खलाइजाक दंफोरो 6 month आफ्टर 6 month 2 मास 1 बছর पेन्डामिक नि जरावो आन्दोलन खलायै केस मुसावै अ केस ताबो फाइ दङ अ केस मुसावै हाइपानो जों केस खलाइलायै हाइ कोर्ट आन्दोलन खलायै इलेक्शन नरकटा बुबाग्रा होननाय जे खलाइ दं माने तिप्रा मथानि चेयारमेन बनो जों रहरनाय बखरक संगै रहरनाय नै ब सीएम ओंनाय नै गसिनाय नै जों रहरनाय नै टीपीएफ नि फान बाइसे तिनि चिनि प्रदुत्सार तिप्रा मथानि लिडार टीपीएफ नि फान करै हिंकाके ब तिनि ब कांग्रेस नि लिडार टीपीएफ नि फान बाइसे ब तिनि तिप्रा मथा लिडारशिप फायो अमो हाइके जों एडिसि इलेक्शन बनो रां पैसा खिबिलायै हाइकोर्ट दरबार कालायै जेल थांनाय नै राजिङै फानो आन्दोलन खलायै रां पैसा खिबिलायै केस थुंलायै आबाहाइके जों बनो रहरमानि तिनि सालब्रुम ब्रुम न तिप्रा मथा प्रदुत सारनि नेतृत्वे टीपीएफ न सालब्रुम ब्रुम न याक्टिसारि दं मीटिंग मा खाया पो इलेक्शन कैंपेन मा खलाया निजिन ऑर्गेनाइज मा खलाया तिप्रा मथानि बाहाइकेबो ब तिप्रा हावो टीपीएफ न चैलेंज खाइनानि बागै बसाय ब कक्साइ दं ब काहामके सिउ फ्यूचर जेनारेशन नि बागै तिप्रासा दफानि बागै पनाक कैसे इतिहास सुइजाकनाय अजरा तामनि बागै तिप्रा मथानो जों तिसाइ रहबाय माने परे जों नुखा तिप्रा मथा बाय सोबा थांजा थां टीपीएफ से पुइला थांजा थाङो टीपीएफ दुई बार थांजा थां कानरक नुखना आं राजाया ब गसिजाक आनि फटो टाथेदि टीपीएफ बाय आं थांजाया नै ब फटोरक सिसिग्रिखा आबनि परे फटोरक सकलाइरिखा आबनि परे बसे जों बरक बाय कथारइको फियाबा बरक नि स्पुक पार्सन एन्थनी नो बताम सारिपियोखा जों टीपीएफ बाय करै 100 बार 1000 बार करै नुखा जों बरक नि स्पुक पार्सन के ताबु थानजानो साबो हामजाक बार थानजानि बुमुंतुइ बरक न बीटीआर खलाइ दङ बुरि दङ तगरि दङ तिनि बरक नि अतमंसा मुनो नुगैनो टीपीएफ थानजाव थांया अतमंसा मुनो नुगै टीपीएफ न जे मुसुंति खलाइ दङ टीपीएफ न यूज खाइ दङ आबनि बागैनो टीपीएफ न ब आसुक जरा तुइखे हानां पिनां खायै टीपीएफ न वाइसा थानजाफो वाइसा थानजायाफो वाइसा तंग वाइसा करै अमहाय खलाय पत्रे पट खलायै लुकरकनि बुसकाङो अपमान दिमानि कमिटमेन्ट ब्रेक खलायमानि ते टीपीएफ न जेबाबे ब बुसकाङो सीट लुबि सनामका ताबो ब सालब्रुम ब्रुम साइतंफो साब्रुम ब्रुम बसावो पाताल आं नन सीएम दिनाय फाइदि पात आं नन सभापति नै फाइदि आं नन हामजागो तिप्रा सारनो ताबुदि आनसे बुदि अबहाय चक्रान्तमूलक बतामनि बागै हाइक्लैसा तिनि जरा तुइ सुंनुगो टीपीएफ बफ्रु तिप्रा मथानो बुखा प्रदुत सार ब अबनो प्रमाण मारिनाय ते प्रदुत सार अबनो ब प्रमाण मारिनाय टीपीएफ नि फान बाय तिप्रा मथा एडिसिओ फायै एडिसि नि काउन्सिल नि पावर बाय टीपीएफ तिप्रा मथानो बुखा ब अबनो काहामक्ले ब प्रमाण मारिनाय तिनि लुकुरक ब जतनो नुगो लुकुरक ना इलेक्शन नरक जेफ्रु जों एडिसि इलेक्शन तुबुनाय सीएम रिनाय हिमपुरु जतनो सालायो जे बुबाग्रा मोसांया हनै तिनि एनडीसी मानमा बाय तिनि बाहायक्लै मोसां जाखा तिनि एनडीसी माने परे बाहायक्लै मोसां जाखा सिनि मुसाबुरा रंजित पुइलाकै सावो उंया मोसांया तिनिके बाहायक्लै मोसां जाक टंखा तिनि बुबाग्रा टीपीएफ न अपमान रिखा बुबाग्रा टीपीएफ न दुखा रिखा आबनि बागै टीपीएफ जों बनि थानजा माने जों करिखा तामनि बागै अरबनो नुखा जों आईएनपीटी बाय कांग्रेस थानसा ताबुबो तिप्रा मथा आईएनपीटी बाय थानसा तै आलका पार्टी तो थानसां याखो आमनि बागैनो जों नुगो अ थानसावो जों टंखांके खाली मंत्री एमएलए चानानि रां पैसा चानानि सीट लुबि आबनो सिबिनो नुगनाय आबनि बागैनो अट मुंनो सराय सिखलै नुगै टीपीएफ अजागा टंया सागनि दफा बाय दफा बुलाय सागनि दफा बाय दफा वालाय अट मुंनो नुगैनो टीपीएफ अजागाव थांया ओंके ताबु सालब्रुम ब्रुम न दफा बाय दफा न वालाय रिनानै अबमांसे तिप्रा मथा जे फाइमानि परे जों नुगै दङ जों नुखा 16 तारिखनि कायसा इन्सिडेन्ट न 16 तारिखो ब बुजागो होननाय जे साइ दङ फियाबा फुं आइनि सिमि जे तिप्रा मथा टीपीएफ न हामला खलाय दं माने अबनो तां बगै ताखोनो फुकासो फाइया ब फाइका मीडिया रखनो तुइ सारिका जे राजानो अबहाय खलायो होननाय कुबांमा जे जायानो खुनुका फियाबा
tini gopeni saputo samung khlaiman bagai tini TPF busugura tui tamu khlaijak tong obono phunu ya phiaba salsa o media ro komandinai jora kaisao kubui no TPF ni samung abo kubui mani o jorao tipra mothano bu hnoi salsa o media rok no government change mani pore borok no proman dinai tabo jungnugo thansa khlailai engkai daily horo kai wansane arobo thansa phaibedi ni thango tipra sane arobo phaidi thansa engkai thansa sabo bai hor kai thangai kubangma jagao thangai thansa phiaba political khainani bagai joto jagao se bo thansa hnoi wansane arobo thansa tipra sane arobo thansa engkai obhai klai je borok no confuse klai tongmani tei communal samprobadik rajnitik je khlai tongmani chini bisingo jungtang nugui tongmani bufrunu tabuk je producer phaimani poreno jung tipra hawo puila obhai klai nugo je ang tiprasa o jomatia bo deborma obni tipra motha government of phaya sani skang to obhai kunu kokse busalai yakhu phiaba jung tini nukha jomatia deborma riang noi kubangma phaioi jung kubangma meeting gono chini producer ni bisingti khlai jung kok samani khanao kok samabo khanao chini social media ro kubangma jagao obno tuibo walai lai tonglai tini jung nugo je communal feeling khlai tongmani engkai tini obo samni simi nuk jung phaimani porisi tini obo haingui tongo aboni bagai o kok no jung belai selengo tamni bagai tipra motha asai phuruni simi communal kaisa language srishti kha o chini tipra hawo engkai tini jung chini jat bai jat jung walai tonglai mani kaisa wansuk tai tongo raja hingke ba kubang jotono se tui tong thai tong engkai nung raja khali tipra motha ni ngoi dinung representative khlai tong গণতন্ত্র ni aino ba jotono soman adhikar bele engkai nung chini tipra sarokai jotono musung tongo boni chini bubagra bono kebo kuno ta hindi bo chini bubagra se phiaba jung tabu nugo kubangma chini je গণতান্ত্রিক অধিকার ni jani rights no tuioi je sanlai mani bisingtui khlaino jung nugo je গণতন্ত্র hawo jotono jani santai no sanoi mano engkai tabu jung bubagra no jung bahigle jung bubagra hnai mani nai oro kaisa chini wansuk tai tongo tomungno nung bubagra tini angsi bubagra hnai mani jakna hangkakai nung joto political nini side no nung yakare mari nai tabuk jung গণতন্ত্র hangkakai jung Narendra Modi no phanose jung chini political jani issue no tui kok sapuro Narendra Modi no bumung khui hini tongo even chini ani sarkar no jung bumung khui hini tongo tabuk je tongnai chini mukhyamantri Biplab Kumar Dev no hini tongo phiaba tini je khoroksa MDC no jung production hinaba tamo aro tamo tongnai ba engke tomung no obhai hinjak yang na kakai bo bini political MDC pus yakare rithong tei boni tipra mothano bo yakare rithong raja ba rajani mothikhlai tongthong apuru chung bubagra hnai tini chung rajani bongso hnai chung borom mariu pheba rajnitiko phaimaba chung rajnitikni kokno chung ma salainai engke o rajnitiko tongto tini bobo tini rajnitik basa sawi tongo chung je rajani chung je kok nugui tongmani tabu boni to kaisa pano rajani kokthai kurui joto political basa engke political basa o thangkai kaisa bai kaisa chung political ni kok ma salainai oboni bagai ang sanani musungo chung oro jani sangbidanik adhikar no se tui kok salayo raja no onthai chung hamjaklai mani tang nugui tongo chini tipra sarok no 2019 Lok Sabha election no chini Rajkumari Pragya bo election no buchakha phiaba tipra sarok tan baga afurkai rajbongso hnoi bono pass claim malai dia botangi MP malia kaisa no karon TPF opru saputo phaiya tini rajbongso no chini murikha TPF raja no chini murikha TPF raja ni bagai sef security puila sanka TPF rajyapal bon thane thangai chung puila chini bubagrani hnoi afuru bubagra no borom dilayo hnoi chini sar product no chung bini bagai afuru Z category ni security sanka buko kebo mungsa kok sanai kori bile afuru tini bubagra hana agnai rok buko afuru kebo sania tini MDC mane pore jotono kobor chalai ja engka kai tini Lok Sabha o chini Rajkumari chini Pragya যখন ব কন্টেস্ট খাই তংফুরু কেবল সাপোর্ট করই ফেল মাংখা তিনি এডিসি ইলেকশন ফুল সাপোর্ট খাই TPF জিতিরি হরকা টিপ্রা সারক তিনি সিগলা কুবুই বাই সাবো সামুং খাই জৌনুগো 70 বছর রাজনীতিগো দশরথ দেবনি অবদান তাম চিনি সার বিজয় রাংখলনি অবদান তাম তিনি অফুরুনি টিপ্রা সারক তাবুগো পস্তাই তং যে টিপ্রা হানি কন্ডিশন নুগুই পিয়াবা তিনি টিপ্রা সারক তমুং ন চিনি বুবাগ্রা হনই যে চিনি সার প্রদুতনি কক বাই যে কবর চাই তংলাই মানি তিনি পস্তাই লেগলাক ফিউচার अब बबाहिकले तामो जानी टिप्रा सारकनि कन्डिशन सगैन अबनो वानसुगै नाइलै TPF वानसुगै सामुं खलायो TPF फ्यूचर ते जेनारेशन नि बागै सामुं खलायो तमुंग टिप्रा सारक सिरुगि हांकाकै TPF सिरुगै सामुं खलायनाय तिनि अकाउन्ट मा सापायो
tini chung nukha tipra mothani bumung tui daily bulai toklai nugui tongo chung engke aboni bagoi chini kaisa সংবিধানিক রাইটস dong jotoni no অধিকার dong engke tini je tipra mothani mafia snamjagoi tini bulai riton mani toklai riton mani buriton mani walai riton mani obo sabni চক্রান্ত পাবলিক বুসকাংখাই ফাইসা পাইও যে পাতাল আং ননো হামজাগো ননো টিসানানি ফিয়াবো উকলগো থাঙ্কা কাকে বুলাই দিনানি তগলাই দিনানি সাবনি চক্রান্ত তিনি তিপ্রাসা সাবনি বাগৈ মা বুলাই তংলাই এডিসি এরিয়া ও তিপ্রা মথা ফায়ান সিকাংটো তিপ্রাসা বুলাই ইয়াখো বালাই ইয়াখো তিনি তান বাগৈ চেংজাক টিপিএম नि কাইসা মিটিং ও थाङै তিপ্রা মথানি মাফিয়া थाङै গুন্ডা বাহিনী थाङै তিনি অ্যাটাক খাইमा जों नुगै दङ मियावो टेलियामुरा मंगिया कामी एरियावो টিপিএম नि मिटिं ও थाङै তিপ্রা মথানি মাফিয়া রক তিনি বুই তগৈ রহै दङ আবো সাবনি চক্রান্ত চিনি এমডিসি চিনি প্রদুতনি যত চক্রান্ত নুং গসিয়া নুং অব নিনি হুইজাকমানি নিনি পলিটিক্যাল পলিসি যতন চিনি পাবলিক সালসা নুকনাই গাবনি বাগৈ আং ত্রিপুরা মথানি চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ সারনো আং রিকুয়েস্ট খাইনা মুসুङो নুং নিনি যত পলিটিক্যাল মাইলিস নারান বাগৈ ত্রিপ্রাসানো যে বুলাই দিতনি মানি ত্রিপ্রাসানো যে নুং ওয়ালাই দিতনি মানি নুং দফাবাই দফানো যে কাগনা নাইतं मानि निनि अबनो नुं स्टप खाइदि टिपिएफ नि हाथाय दफानो हामजागै सामुं खाइतंनाय रनो कसारनाय जों ताबु जतनो रेडी तंदि जों चिनि सेफ सिकिउरिटी नि बागै जों चिनि संविधानिक राइट्स नि बागै जों केबो जदिनो जुनो अटैक खाइकांकाय अबनो कासनानि प्रतिरोध खालायनानि बागै जों चिनि रेडी तंदि चिनि साकनो सेफ सिकिउरिटी दिनानि बागै जों केबो जुनो बुफाइकांकाय अबनले जों कासो सकनानि जों नांनाय आसुक दिन जों बुजागै तगजागै हिंजागै सह्य खालायफाइका ताबुक जों चिनि राइट्स चिनि अधिकार न माननानि बागै जत टिपिएफ ते हा दफाना हामजागनाय रेडी तंदि त्रिपुरा मथानि जत गुन्डा माफिया तमुं न बाहायक्ले नेक्स्ट बुना फाइकांकै ताबुकलै जों चिनि साकनो रक्षा खालायनानि बागै जों अबनो कासनानि मत रेडी मांगनाय जत त्रिपुरासानि टिपिएफ ते हा ते दफाना हामजागनाय रखनो तिनि अ मेसेज रिवो आं चिनि टिपिएफ प्रेसिडेंट नि अर्डर बाय टिपिएफ जनरल सेक्रेटारी अ ककनो जतनो साखलाई रिवो आबुनि बागै तमुनो एमडीसी सार प्रदुत नुं निनि टिप्रासानो बुलाई तनि मानो नुं डाक्टी स्टप खालायदि नुं तो कग रिजाक नुं जे टिप्रा मथानि बुमुंबाय केबो जदिनो बुखांखाखै बनो सस्पेंड खालायनाय ते बनो अरेस्ट खालायनाय हिनै ताबुक साक नुं गुबांमा जागावनो टिपिएफ नि मिटिं खालायपुरु थाङै बुनाय तकनाय कग हामिया सानायनो नुं ताफानो खरकसाफानो कारिंमायाखो अथच नुं अबनो कारिंया उल्टा नुं तैसासे उस्कामिमुलक कग सासावै नुं अबनो बुलाई तनो सगांगो हंकै सावो अबनो खलाइया स्टप उखलावखै थाङै नुं दागि वै खलायरिबो चिनि गन्डासरा 33 केबि वो त्रिपुरा मथाबाय जों माइक खितार जाखा बुजाखा टकजाखा तिनि जों नुखा मंगिया आमसायो जों नुखा तै वैसा हाइनो हाइ नेक्स्ट जों 16 तारिखनि इन्सिडेंट जों जत मुइथु दङ ताबुगले टिपिएफ ताइ सह्य खालायमानदिया जोंबो तमुनो बुजाखा अंकाकै बुजाकमानि याकनि काटिनान बागै जों कासनानि मत जों रेडी तिनिनो अबनो मेसेज तै जत त्रिपुरा हा तै एनआरसी न रुगै सामुं खालायनाय रखनो जे कुनु बर कासना फाइकांकाकै अबनि प्रतिरोध जों मा खालायनाय टिपिएफ तै दफाना हामजानाय रखनो आबो सावैनो आं टिपिएफ लंग लिभ बरक दफा युलक थं